Yosamu Bajenda olukukuru okuteza akaruru ka NRM omuri Kyegegwa nagira ngu abesimbire bakagenzere hamwe kuronda akaruru ngu konka nk'aba barikuteza akaruru tibakatungire ngenderwaho ngu kandi tibine na sente zo kubahwera kugenda n'abesimbire. I don't know when it will take place. As a district registrar, I haven't received any guideline. That's one. Secondly, we don't have facilitation. Wilson Byabona, chairman wa NRM ahabwa district ya Kyegegwa, ogwashabira abesimbire obutaronda akaruru k'entaro edini n'enganda. I will not allow akaruru kona kali mu akavuyo. Eri district eya Kyegegwa ntugenda mu Businge. Mwine secretarial politics. Manyoni Muto, Manyoni Mukiga, Manyoni Munyankole, Manyoni Munyarwanda. That one does not work when I am. Aba bwanyuma y'orukiiko abesimbire abaramucoga birwe Jack Muganda oyesimbira hantebe y'omunyishenjero mukyara ahabwa Kyegegwa atandikireho kuronda akaruru omutawuni ya Kyegegwa. Nisaba abakandesi bagenzi bawe muleke tupresentinge manifesto yetu abesimbire busya baraganise kukola ebiremera abatwire mu ntebe kandi babatwire mu ntebe baraganise kumalirire babire batakahendire. Nimbasaba ngo mumpe ebendera nsobole kugikwata ngo nsobole kuzamu n'urugendo rwange rwo kujya parliament oruwo kubasakira amezi marungi engudo nungi amasomero embazi mu irwaro mwaka gw'empatani nigo guno ogwo kumalirira zigeze ebiro 12 byonka kugira ekisanja kyawa kya NRM azepate baitu ko muntu arolingi bitakawerekerire na munomuno kama somero gaita gatondekera gasi agatukwenda kuhereza mu government kakaba ga CD school gasha kwa Philip Murangira omuri Kyegegwa.